whaftaitele lo mātou tua le nei Taeao, mātou whaamanuina lo lava swawhapia, mātou whaanea oe, oe lava lo mātou tupu male li o li. Ta mai mamao mawalunga lo lava fioanga, mātou te lata atu i atu oe le li. Lo lava no whali, ono mātou tangata, whanau na watu i atu oe, whaftaitele le nei Taeao, talo ta mafa manuia, e aluai o lau tala le lei so se vaenga le nei larolangi. Taile atua e lau au whaingalu ngalui, mai se ta maa, o so se tangata ke wisiana. O lo whao ngā ina mo lo lava whangalu, whamanuia i so mātou atu na pele o Samoa, whamanuia i so mātou a ina, Local Kingdom TV, mai se lea e, ia o so se tasi au atu i aila mātou tala inga le nei aso. Whātai tele tamaa, anga leia i la tō lo whengai mga ruenga, whanau ia o onga, mai se lea li e, ia i la tō o lo ngawha mawhai wa alofi au i tonu mo ta malawa. Ngā talo, awala atu ia Yesu, amene. E toi o whalofa ma whatalofa atu fōle nei Taeao mātu mo fie, ia, ili alofa sili ese lo tātou tua, ia whaifoi ona toi moli manuia mai ailo o tau soifua, ia, maso ma ua neola, ia, walawa le tātou o nanga i le li, leo tātou iai, ia, i le Malū Taeao, po tātou morning breakfast, ia, sa iwa waifo i foi o le tātou o nanga, ia, sa a mata mai lava le tātou apa au le tala lei, ia, me se foi o le tutu lima le afi, le sunga le whawhengai ngai a fiu, ia, leo a mata foi ia po kalame le nei aso, ia, le se i tātou se e mai le nei Taeao, ia, il tātou whaamalo, ia, ma se i moli atu foi se whaaftai, ia, ila autou lango, ia, autou talonga, ia, e tusa ai mal tātou ngā lulue, ia, i le fina ngalo le li, ia, whatalo whātu le aingo le tua, tino kiriso, ia, i le nei foi Taeao fou, ia, e tui nātu i le sunga ia le atinu, ia, au ase, whatalofa mo maua ni Taeao, ia, me se foi whaifonga mai, ia, o le aupa, ia, ma le au whatuatua, ia, i le nei Taeao au le lei. Whatalofa, lau sunga le coach. Talofa, malo so i fumalu ia pasta. Malo le, so i fumalu. E pasta o e coach. Kono, sa ululi ang ngafia le ala umuanga mai pe ke le fia, i beren kupulu i ke na. Malū. Ok. Ke ua whale kongu se sin Malū. Ia. Ia le tua. Ia. El manatu ma le taitonunga ho i le neitu lao Taeao. Ia e whai ilo leo whai ma whangatau mori fo i sunga ia pasta mai. Ia mai se fo i nei ala leo Local Kingdom TV channel. Ia ma te whātalofa atua i le Taeao fau. Ia i pa ia ma le mamalu Samoa. Pa ia ma sa ma whaingata Samoa ia i le to i eise ma whamtalanga. Mai il pa ia o le tua. Pa ia na fuai pa ia. Ia e avangali mai se ma whatalofa ma se ma whawhelo i le tūla o le Taeao. Whawhelo i atua i lea ma whatalofa atu. Ia il pa ia ma le mamalu Samoa. Ia ma lo le soifonu ia ma lo le langi mama. Ia i le lei Taeao fau. Whapitoa se whatalofa i le au whaingaruanga pa ia le tua. Amen. O lo whapena o na tala whauto i tu e fia hao te auroni. Ia ele ngata i leo tulu inga umwa o le nei la rolangi o lo whapena o na awhiwi o ai ma tala au ai ia alo mata ma whanau si o tātou atunu pele o Samoa. Ia o alawa ia le tala ina o le tala lei o le malo o le atua. Ia whatalo whatua i la ia te oe le tangata o le atua ma lo wharitua. Ia il nei Taeao fau, ia malo le onsai, malo le whatotoa i le ngā ruenga le tua. Ia ele tua fau i se whatalofa i le au paia, le tino kiriso, le au whatotoa, ia ma le au pele le Taeao le nei. Ia malo le tatalo, malo le onsai, ia malo foi le whapalipale, foi tiute ma whaiwaro whenga i pek tonu maota malawa.
ia I le aso ia Malū le soifumanuia Malū le langi ma ia I le tino keriso ma le aupa ia I le nei tae fou le tuua fou I se whaatalofa I wō ma paanga ainga ia le li mai latou lo fia pea e muli ta ia pea ia Polkalame Global Kingdom TV channel ia I le aso ma le aso ia Malū le talo ia ele manatu ma le taitonunga ia o manuia me uma ma solo lei me uma ia ona o lau talo ia mo le tuai la le nga fa taitele ia I lau lango ma lau talo ia o lo fa pena ona mau e pe sunga ia pasta maiki ia malo tangata ia mai se foi au ona le tu o lo fa pena ona nga solo mai le aso ma le aso amen ia e fola atu ia le tala le lei o le Malū le tua le talo ia mau alo tau soifua umi lo tau ola ia a o tātou iai nei lalo langi e le tu mau o lo tātou whaatari pea ia I le aso ia e fio mailo tātou le I o Iesu Keriso ia e si tia lana e kālesia ia Malū le ono sai Malū ngalue le ngā ruenga le tua ia mau pēle malosi e au nai pēle I le tua se ia o le aso o lo tātou whaatari atu nei ia vi ia le tua nei tae fou ma le ngā whaaroalo ia pasa whaatai mora mnoa ia le ri amen whaatai lau sunga coach whaatai pasa le oa manino matal vai nei tae e kere koe fia cultural pleasure ia ua lele ua mau me foi lele ua tau uma foi ia mafofonga tau le ai fonga le I plan fonga le ua run out le mafofonga mo le ngiti ko ja o le ale me otu ia mafua foi lele ele o tamata alo ia tamata alo I seropa senga ia tamata alo ia pe o mafofonga foi o le talonga ia ia pe o fai foi si leva o ia tulanga le ia pe o uma foi ia kia uma foi mafofonga ia pe o le mafuanga nga pasta le o manatu ai o le au pase tuanga ile nga luanga le ai te fia aula ia o le piko konguanga le ngo fia so atu ai o le meanga le ua o pa u ia te oi mele le ufa le tonu ai wai mamau ma le tu o le mai mo me tatu ainga nisi vo ia nga va e le poto fa pito i le tulanga ka coach ia lo keilo e ai si experience o mala suma al fe inga ka ko au fe inga el weekend ngangi o makua I paso ala ka ko inga fa singa por al meu kupu ale la ka ke me boka ia paula ngal me lo keilo o mamau coach maleli e pa wale fa tuanga wele le pasta wele le tapo inga si o tatu atu ia to petai e le o le amatanga ia o le fai uma okay wa le wo ia foi le wa o le ke sangi oi o ke sangi le finalizing ia decision ma ko le ia lo wa mo ke wa ko au kemini se lo wa foi le se uma lo ka ia ko au ma fa wa como ri kai no fia mi sa mo so mo ma le ri kai ri mo ska ko tato ainga ni Taeao sau ne avela wi inga le atua so se mea tato te a matai avela wi inga le atua te foi mai ia fa wau tato Malū Taeao ia ne yaso si va mai mo le atua ni Taeao tula I avele vi inga te avela fa tai le atua alanga
alanga leo tele. Alleluia, alleluia, amen. Tula imani. Sela ni o le ferro kapa. Le kere sela. Au fia ku ai mo le fia siva ku. Au. Ni ai o mene le nga ringa fe ina ka ko au. Asko. O lo vea. O la ver cocha. Ia, le ala ua. Le ua langa e whaisito a tele o tatu a ingo o langa o le pese mai tula e mai. Sau ia Yesu. O fia kua. Ale ke ngofo. Ia. O fia kua e ngofo ngane o fia siva kua hole. Ai ke la vea. Au ngai oia. Ai pio kau mole hole. Langa o le kulen ka ole. Oi, ole ka alo mar cocha. Ia. Le ora ku le half time. E kere vai por que mira a mo coio. Yo ala fe. Kere lo que mi uno vea. Era na lego. Na ese mira aquí.
Anga va peke maka le layer ka lo. Ia. Mangue ke lo ke me o la vea. Ia ponga ke runga ese menga kilo i pe. Ke nga lo ke I ka official ke le. Ia, la tatu wanga tatu fa Malū ni Taeao. Atalo fa tatu ai ngai lungo penga twa ilang ni Taeao. Ia la tua. Ia ele ngate lungo tatu Facebook live. Ia lungo ka ko YouTube channel, ia malungo ka ko website. Ia o platform sia le nga tatu live ia pa tole majority la votato ia lo lungo tatu Facebook live Atalo fa tu le tofine snu. Ia. Alo le so fu manuia sis, Ia le usu ni Taeao, atalo fa toi le auso, ia mai se pulenga tatu 𝚜𝚑𝚙𝚢𝚛 la forta la lei, ia taifono male. Ia So tua. le fatonu. Atalo fa toi Rick Samoa, ia tofine anaia. Malū le usu ni Taeao, malū le so fu manuia, le uaso mfua, ia Rick Samoa temine Malū foi le usu ngal venga fai o nego yaso. Ko ora nga ia ka ko vai Ia, e kai fia foi pai la ke ia se di o fai la ke o le mau la. tina ia fu toto male tina ia nei. O le ngumela mau la o le lima. Kai di maga. Ia. Okay. Le pon mele o ka le apia mai e fu toto mana ia o le o ku le vai. Ia masalo. Ora pongi vai ese mo ko le au ta ku le vai. E pe se por kampongi nga ku le vai. Oi, se talo fa la sunga le. Au, sunga ia tia fau, Malū le se fu manu ia mafuta mai Melponi a. Tasi le vai nga pele nga vatu o ile so sonel tato pokalami. Tu sa o mai ale e tu langi nai te mafuta mai ai po le no fuanga nai te ia. Alu aku foi la kakalo tato o nang. Pele kakalo kulunga I. Ale kakalo au na le atua mo tato ai nga umala. A ola ke me ka o lo ingol ke me tatalo le tangata o le atua. E tatalo ia pela o le sunga tia faua. Fa manuia atu le sunga tia fau o lo mafuta mai Melponi. Wa fa pe le sa o ka unga me me ke mafuka mai ai. Ele la kula I ngale manguia. Ai alu nga I le mele. Ia mo se so songa mo tato uma inga ia mau tato fa manuia nga. Ia. Ma lesi me pasta. Ia pi honest ka uma. Ia. Awane ia se winga o le mo tato ke siano. Awongi ia kangia mai I le tato por kalame ma tato faso. Ia le winga le ke siano e pepelo. Pape o le mo fu samboa mo fu ma kusi mai California. Ia ni se ata mi o le lunga lavo suanga ma le ia ai a o te meta talo ia o na le tu. Amen. E alu sa o alta talo le mele ngai ka ua mai ni ke lau bo fia mali me le skai. Ia ai misil manguia. Ia ele la ku il manguia. Usa la ku manguia alu le nu le nga ka o pepelo mai. Le winga ko foi me manguia wa la ku manguia fiusu. Ele o ye nga. Wala fa pepo Hawaii. Ia le lola o Hawaii le kalfa ka. Pero winga la kual ka kalo ko foi mai. Amen. Ia o fiu su ele Hawaii le le stanga ta fa penai o ia wa. Ia le tu. Mana ia tele. Ia fatalo fa tsoi le ona le tu suma fa fenga nga ia Sarah ma le fa toia fa fowina. Ia via le tu. Lo le usu le Taeao. Ia la ngona lawan Malū nei mato watunu. Ia alanga le ia o ne atu nu ia longa lava le tau ke miu mafangfanga o ke miu Malū ia o pon menga wa ila ve ngo fie ia o ke como se salos me pega nga le mula ve de escola o le ke local a ponga nga pon Malū Malū se mo mia la suma ferraina sera atalo va toi se tina ya Elena ia mafuta mai rotorua ia le tua ia toi ia tamama le no foalo suma ya Andrew tai o lela Andrew le uso
tautua nā mā o ia lungo mai ka wale la iki. Ia. Mi mino whaakalaka mai ai o ka mino ai o Ke ua laku ma wakuska mai ka wale se no maa. Malo Andrew, malo le sun nei Taeao, matalo watu i le. Malo le, tau tai o le ala neas. Watu i atau pa'u, Evelini, le ngā, moe ai askele. O ke fia e ta usua fol fatu. Nga isel manga ia. Au le lei. Whangauma sua fol. Whamanuia le tua, malo le usun nei Taeao te ilo le ua ngai fwoi whanau ia o onga. O manu le ua, e fo ia la ia. Partua Malo se whamanuia, e oe partua. Amen. Fatalo fatu le yasu ia kasi la le si le forma coach le ngai ia le ia ngaluanga i Australia. Salo la le otoi fa onga kusi ngal boku manga ia. Ia masalo o ke longa. Ia ka vai fa mele o le Australia. Mukua i wai ese. Mukauchi. O sunga yasu ia. Ma sunga le fa ia sen. O na ia le tua le anga ia le anga va le ia le o fa ia si malo los ki ke le o ave o mfonga ia Australia ia le us mo le fa nga me la kusi ia o ia le mai maunga ka le coach ka lo ia po la sunga coach ia kusi vai e pa wala le me le vai nga la wa ke le ko nga ka lo nga yo wa isi ko nga la ka pi le fa yo Mas muka ngai la vai ngala. Ia mar kele yo au soka mo fa finge yo. Ora au soka le au net ko fa finge. Na como foi? E la mau pusia mo ku ma facia ia sen ma sumia. Kuskenge. Mo kusi la kapi. Ia le mo ku yo mo lengi la kapi o fe la me la coach. Olha foi com aquele e é um neto fa Mas é o sopa. E macaro uma vez que vai kiki com e por aí fengol polo. Lá ali ngol calo. O furi com. Ia com kiki. Talo fasen malole sei fu manuia teloso. Ia ele tua. Ia Master James falongo soli. Wa le vo ia soli ko fila im leuso Ta ori. Alonso malole le usu foi nga venga nita ya. Ia le tua. Ia moni ma ole alava sunia ole o coach ia le ole fa ma vai me malo blacks nga fe inga lo mako al weekend ngi. Ia le mau ko le ki o fe inga le ole mala ver coach. Ele ia le ver. Oh shot. Ole a susu e foi le forma. Pose. Pose alanga mau. Ole fai mai al sunga ya sen. O sila mai ngai lau su. Poko e sa fai kutana bili. Ya la kutana bili e ngal kalu. A se upu le coach. Mukale lo ase. Aleluia. Atalo fatu i Shama viele tu ni Taeao ia ole uso o fatu ia fa mati fonti kasi le alo le tunu le a ingo le fatu ia fa mati le sa ilonga fo italonga ia so ia ia ke lo anga le fa la me fatu ia pengi o le si coach le mo samo sunga ia yoni lo wingo fa sala ve o pokala me le tua Ele o se me le va pe o o fa salavi mai ba po kate lo mo pa singa pe ele intercept ele que pier fa por passinga saloma lo fa pia fonti ya mai se ya le ai mafuta mai me poni fatu ya fa mati ya sai ngei ya lo wana i Australia ya viele tu malole sai malo lo sai di manuia so fu manuia sole ka usole woi dunga oi sunga ya lo bi sole e se foi la va ale felo e me lo so ya lo vi e mantua ese umanga va out tangata
A paula le tanga te isiaro o le ai o malke mingi. O lo nganga va ele peila o le wali o sumi am sen. Nga aku ngei malaku si coach. A esel melo wa ngalu e fo ni kai. Nga aku ngei o coach au kama a. Ala wa aku o coach au fa. Matala fatina ya oli ia sui o le motele 𝚟𝚑𝚍𝚎𝚘 Malū le ia talo fatu tatu ainga i motele 𝚟𝚑𝚍𝚎 ia ia le li talo fatu ya Petro Nila Pio Feaua Malū le 𝚟𝚑𝚎𝚢𝚅 ia alo fo i mafuta manita ia ia le tua ia o Nepal kalame it's a different taste ia o le forever sa ia toi por kalame au na le tua ia o la to momoli na atu le sa vali o tala le le ngata i tonu mota malao ia o oe naite mai mo mai ia ma fa no fo lo tai ia e vatu ai se pu vai Malū ia te oi ia ai tau walunga fo ia le upo le tua ia fa Malū atu la tina ia oli ia le ufai msui o motele 𝚟𝚑𝚍𝚎 ia viela tua ia le li in ni Taeao wa praise the Lord hatalo fa tina ngalwenga tina ya tise Malū le 𝚟𝚑𝚎𝚢𝚢𝚢 ia Malū le 𝚟𝚑𝚎𝚢𝚢𝚢 Malū fo le usu ni Taeao viela tua ia le li ia kakalo mai mo coach fa mai o por pese tu lai e ave la vi inga ya Yesu ia ale nga umal peseo angala le kwa maua to le la ver coach ia o lo que si va la vea pe vo le astona o kalo la vea pa war meu fango ngoi o lo le lor ke mi va ko ia ko o me nga fango ngoi ko le lo po fenga e si le kai mi ka ngai lo nga ka le nga pu ia ia le tu amen ia o tatu fa malona nei Taeao ai se si mo o misi atu ile va ai nei Taeao ia fa manuia le tu lo mafuta mai ele ngata nei po kalame ia o le tele o tatu po kalame lo mulmul mai ia o lo ta pena mai fo le sunga fa fe ngai ia fa nu ia o staro sunga ia fiu ia mai se o tatu po kalame se o la le po ana nei ia wa le ai lava se alfanga al kevisiano nei taimi ele ngata fo il nei au onanga ia ai o so se au onanga kevisiano o lo o fola ile tala lei o tele ile la tala mafai stasi fo io o ma tatal non fa so fo tangata uma ye anga i wai ole mautou avele al kevisiano misi loa le Malū le tu po le ola e whawawau o se oli le ungo tato amen ele ai a se isi mea misi lo le ola e whawawau se oli o lau tala la whaku se au ole o matanoa le maua e le whaumaina e le atu o tato tangata sa moa le momoliina le savali o le tala le lei i lea taimi ma lea taimi i toi whaaolaola tangata ma toi whafangu sa moa i le whaoltanga Nakule i la uole uma whaasoa o le tele o tangata i ua wa ngai se oli wai e misi lole o le whawau se oli ia mai o lava fo i totono o le fionga pa ia le ato o kanga uma ia ngai se oli e le whapenga lako le whaalongo le upo le atua kanga ka uma nga yeile avangoa nga lako whaalongo le upo le atua so nele ke visiano au ke whaavai la moli mau ia le filfilinga tangata filfili le lei filfili le ola ia au le filfili le ot amen mal fa sala le atua Hallelujah. Mela le foi le ole ese foi il manuia lo toloto fa longo o una le tua ia ele ngata o totono tato nga luenga le kalesia ia auange i Malū tato le ase me ka ke mo me le au una ma le au una ka ki sau ka sa ili le li e fa la tele ma so sang me foi ka ika
ia ua kaluak foi le pasiak ia fa pe o la kafanga o la kafanga wa mo ia Amen. ale leila nga fa mo popo e tala te fa na ma equip le le ia la te fa na ma foi lo ka me ke fa sa la watu le ina ia awane I Malū tato ia awale folfolaina o le tala le lei ia le e se me ke sa mo ale ole winga ole taipe o la o famtalanga ole te fifi la mo lango me le o sa no ai so se mea o le apape tato te manana o le e maintain the quality o se mea ia e kaonga feed ai ka nyuma amen awangi I alu ho le fa pe o misi ai fa pe ko ke mana umia ia maintain the quality ia le kai pe fo an mo le ta vale bas amen e alu ai ke me kaunga fa fo so yes paka me umma va pe nga ina ia le quality o le ola le afi ia normal le ola le afi o ia lo fa no ku ka pe pa o ma fu mai ja po la kiki so ia po le se vai ia po me vole le alo lua pe o le spring sing ia po uma vole ma ia o le ngan ma pe fa pe na vole le tato so I fu fa le nga pasta e kauanga maintain the quality awangi inga ia move forward awane I foi le alu war mele le kupu foi alu fa vai ona ua le falongo le upo le tu hallelujah ia pe o misi foi le alu le fale o le tu le fita ile nganga ia so ia so sa io le sita ua hori pasta o koina platform nge mana tua afa pe le te fifia te falongolongo I le platform o le global ia manisi fo ia platform manisi fo o le afenga le pa ia le tua ia na le o va ai se me vole le te fifia ye ai ka o ko ai te falongo fo le suit le po le ko ia o stay there awa ngare kasi ale so ke alu I orfasanga ngare so sa ale so fua so lua so lulu Taeao so le sko ngai ia e fa longo ala le upo le tua inga ia maintain ale level le awangi I drop I lalo amen ai maintain ale level le o lo langa fale nga every day ia te la mona ina alo fifia amen e o akula so sa amen la sekia hallelujah umale sa ia o kapungi fa sa ia den Monday ia e oso mai lungo platform fa pe ia ke fala mo longo e fida ia lo so ifua ia ma o ile tu fala nga amen pe me na pasta le o fia fa popo ko mele ke sa mo moni ma fa maoni o fatu la fa na ma to fa so foi mo se fa na I'm sorry to say afa pe ole tele ole taimi o tatou le spendi lungo TikTok Facebook Instagram Twitter YouTube whatever no fakula I fanga I'm sorry to say but you're part of the devil oye ti apollo taimi amen so we can't say we love Jesus and 80% o kako kaimi e faalu mea ia ngala lai fo al kai au ko pe ka kalo at ia ngale o ale po ngale lua o por ka kalo moi e fa so fo se fanga afa pele ole iva skulu paseni o kaimi le alu ilungo o mea ia o ke le trusting ala tu fe me lo ke alo fo ia Yesu ai le spending se la ko kaimi mo Yesu ole tu langa na ho le
le mangai ai o le avangoa le uka ko maua. Beila unga whasoa fo ilele, inga ia whaonga le avangoa. Le ase se me ke maua mai le au auna, ma le au auna, ka kou ke sa ili ma whalau teli. Maisi a tatou whanau, o ka kou whaiwhanga uma, inga ia le leila, on ka penga e ka kou le anga i me o le skupulanga lea, la kou ke whaauawinga le momoli inga o le fua le o le Malū le tua. Inga ia lako wai umar ka kou kaimi, e le whawau e tatou mātua. Ea umakul ka kou kaimi a le leion tapu e tatou tupulanga lea e anga i mai. Ia ele iloa la po whea le la anga ia i latou mo le numana. Ai o le manga ia le ua o il ka whaasol ni Taeao. Ina ia wa ele ko ia se alofanga. Me le ko ia si saunga le mu. E o ai totonu o tatou ainga. O sau o mai i devices o le TV. O le matou whale le se wifi. Ia o si kaimi e whaonga ia le telefoni hoi le whai mea onga le whana. Ia o lo rake me kape so le e pei e ngase vo ia kama o pea le se wifi ia. O i le ka kei loa ai. Le mea le kaula iai le la kou kaimi ma le la kou mea le e ngau ngau i fwoi la kou. Ia o ka kou ia, e pe wifi, pe le wifi. We have, o le ia ka kou le upo le atua, e kau le aru online. E ilo kal kongunga, so o se maota, ma so o se lawa, e kai se fulu kuspa ia le iei kukou. E le whai kau. Wa le singa alofanga o tala volo ngi kaimi, se me e o online e whai kau kuspa ia. That's a lie, Pastor. I ele tu. O le si vai nga marai ke o le tūlanga leo ka o i Pastor. Ele nga o le kelfongi. Ai tatou wawa ai nge le si awala le ui mai e ia sākami. E a teka ko whangau, misa laiki, whangau laiki. Wai wai mea po i o toi le whakau mai McDonald. Amen. Kasi ngā mea. Ai wai fōringa o mea ngā, mo fōringa o mo toi po i e fōringa pe fōringa ia sākangi. Le type o mea ngā. Lea koi ngā toi, ma lea koi ngā toi, lai lafi mai kua toi ngā. Ia sākangi ma ngā mea. Lea vai le mele a mai toi. Lea mai ka maki laiki. Si? E ola i whola ka makiki a whapea o ka mai whakaraka whapea. Whasolo i whaanga makua, i whaare o saurisko ngā whakaraka o kere aku. Ia ngai uare o samar ka makere o whapea kere. O le isi ngā pasta le lafi mai e i kua sākangi. Mo mea musika. Mo mea pese. Ai whalongo i e pese le sau kemingi. Kasi le mea i whaitete i a tātou mātua. Ke whalongo hori pese le whalongo roi ka mai kisore ngā o pusa lai. Le pe pese mai ka. Ia fia o ka mai kiusiango whalongo pese ngā pasta. Ai whalongo aku i upu rai o pese o makua i leanga. E le ngaka e kaukala i upu maso a. Ia le kaukala me voilele o le whasioka ngaka, whamaringi koko. Kasi ngā awala le ngā lue mai sātani ke mingi o kako iei pasta. Ngā lue mai e meo musika ma mea ngā. O le makua i tele a le mea le lafi mai kua saka. Ngai lafi mai kua pese ma mea ngā resi rā mea. Mo mea fo i o ta longa pasta. Ka longa fo i lele ke maka i o le violence o ka longa. Ia ka alo ka mi kiki kilo iei. Alofa kai ka. Kulongi kai wa kangwa kua fo i lele makua lau a teke le mafofau o ka mi kiki. Wa ai pea wa kua pa ma lepe ngā kasi kulou. Pa wa i o kungwa o kafe ko koi mere koko. Makua rana ka maka i ka makiki right feet i ale mafofau ka makiki. I le ao marepo. E alu e o olonga makua i
kau whainga sakangi yakanga. Kūlo i runga mariska mikiki, kūlo le mea maai. I le kanga o le ofu po le ofu ai. A losa wani street. Amen. Ia ke i alis kakai o lahe sau fia pe kolengi le. Le waweau pe o lahe sa vali vo le. Ia ke i a vakur kai au. Ia ke i are kūo e lo mea ngare o. Mafua mai la. Mafua mai mea ia. Amen. Mo waka. Violence. O ngale video. Amen. Kasi e me kaunga malama i tātou mātua. I le au ngā kupulanga ni waka koe e. I le kele o me le whao ngā mai sakangi. E lafi mai e kua. Amen. Pe o lemu o magai a mai e o me le ale tinu. Wale si lea mea le ua tupu foi. Mangkua la, a whai aku le oka foi le ale alo kakali i polo ka fingel mekton. O le ala e whea o le kusa le ngalo e kaika le toi le sau o le sa kong. Le ala whea ku maise ka happy meal. Ia ka ua ku pole McChicken pole cheeseburger. Soli, a sau le toi, o le toi kenge. Le ala o ai aku, soli, pe o fia koe malo ua kari i le toi. A ele o io se kenge. O io kama. Ba wa ile mele ka milo mai e korki a. Sawan mele. Kai pe foi la fa pe o so ka fingi. Ale sa le toi kama. Pe o fia koe malo ka fingi. Ele mai o se kama. A makua la, kai pe o winga le pole fa fole o le addicted o le mako fa. Koe mai koe le sia so le McDonald's. Makua la lenga wa ai mo ka mikiki ma ngai ai. A makua o io le tene. Le ala koe fia wa ai voi are i le meka al ko ma lo le. E fai inga sui le mako fo ka mikiki. Wa le poko saka. I me le ui mai saka ni me Ia o le haka ko makua. Le uka kuilo. Pe me le amar me le uta fa so ako ai. A fai o ka ko makua ia vai po me le ko ngi lapis. Ngar ko me le kiki a ko ai ruma ia ko ngi lo lapis ai ku nga me ai. War ke le io la fai nga yo alum fa no me. Hallelujah. Ole si le me ole ngo bo o tala i fai ala wa u fa na ma fa ta inga. Okay, lo foi kupu mai i tatou whanau, i tatou walong whanau. E kei mwhele ka ki o se kui la, ue o maku ka mai, o ki o se kui ka awani. Sorry. O kusa ala wei ale Christian channel, hoi lele, o masangi ala whanau hoi lele. E la isi kei ka ki o se, sorry. Ai o se mai rola koe ngā pese i ale kisa mua. O le mea lai mali e, o le hiti o ka maiki pe au ka o ke ngi a ku ngei, I koe ngā pese i e fia iai. Ia e umanga o ke ngia, wha malama iai, wha ae e o lima o kakalo ai. Aola o kala ala lea. Pate o le o kia i o lako i se kala kaki whaako. You know when you worship those kind of music, you're a part of the devil. O ngā ua e worshiping nga sa kangi. I can see spiritually fo le ki ngā o lako. Ile upule kake really singa. Pate kake we're telling the truth. Fa koi a fa le ko ke le fia I pese Cristiano fa samo. Le foi la bo kango fa ia ku le channel fa Britania nga pese lo ku palangia. Ia le ka ke vai aku pe o le ngole kaimi a ko ka mikile o la onga. Ia kwa o mai ale fia pe o le iwa su pasenge le spendi fa foto mo tatu wa inga. O le mele mali e fa penga. E o alu. O ke ia le testify o le si offing. Makua I ke le ala fianga nga afia. Ale loku. O le sau le loku. Sau le au kalavou. Sau I mafutanga. Pa e fafu aku lo male loku. Fafu aku male ainga. E se a musika fia. Ma oi lo sa kangi ma vau. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. On kwa manga yo mele wo ka no pas. Ia pela tu langana. E momoli sa o ai ka koule upu moni I o tatou walo mo tatou whanau. A whai le ke fia iaka ia. A whai le ke fia I musika ia. A whai le iso kaimi maleli. A whai musika, you're worshipping the devil. A whai wale iso kaimi ngai ngā oi e sa tangi lo kaimi. Ia ko soso aku lola ia fusi mai fa e yo kalima o ka kaloi. E alu ala ka mai kiki. Ele o tu la fo ele.
Vi ia le tua. Amen. Ia ona o le tatou taimi. Ia la tatou wanga I vai foi o tatou poka. Ka ko mai no. Tau lunga tatou Malū Taeao. Ia le upo le tua ni Taeao. Ia o le a tatou o loe le upo le atua nei tu lao le aso ia a whai wa fia nei aso I le taulanga silva ma le taulanga pati ia ua tatou o le taimi tatou te whalongo le upo le atua ia awalane I alu I se mea whamolmole le lava ona tapo mai ia whai mai whaisau ko mengi te foi le sapota ia le upo le tua ni Taeao pai le ua fifia I le siva ma le pese lau pati ma lau ngai o inga foi ave le vi inga le tua ni Taeao ia le au la tatou le upo le tua ia mo ta oso ina ia lau soifua whaleanganga ia mo tatou uma I Taeao nei Amen. Ia o lea maua se tatou whamalosi tusi leo IOANE
Ioane lo mata po sfulu fatasi e foi pule o ma fia mai e Taeao le. Ia e fai e tu ele tato famalosi. El manatu male tentonunga hoi lea. O foi le e matua i te le ase fe au lo tonu foi pule tas. Ia o le foi po hoi le. Le ua loa ona e whalongo i. E tai la unga e lea whainga runga pa ia lea tua i lea aso, ma lea aso, ma lea aso, ma lea aso. E iei fole te tonunga o le Malū Taeao le Taeao le. O le upo lea tua. E fau. Ia a tonu o le ala e whalongo hoi le i fwoi nei Taeao. Ia e se fwoi se mea le uwhailo mai fwoi lea tua ma te tufatu. Hoi lea mo tato uma. A wala ne e manatu i Taeao ne. Whapea o le IOANE sful whafo i pue ono. O le mau ua loa ona e silofia. Ua loa ona e whalongo i lea taimi, ma lea taimi, ma lea taimi. Ia ai o le foi le o le tu alalo o le morning breakfast Taeao ne. Ia whahanoa mai so 5 minuti. Se o ma taratala roa atu i le verse le tasi. Ia mo tato uma. Mai se i le tino keriso ma le au pele le Taeao ne. Ai sea. Ina ia puna pele oli tonu o lo tangata lilo. A whai o le fia i le tino i mea ai whare tino 𝚟𝚒𝚅𝚎. O lona winga. E ta tau hoi o na whape naro tato i tū whaleanganga. E ta tau hoi o na le lei se tau maftanga whaleanganga. Ia e feed e hoi o tato wanganga. Ia i lea aso, ma lea aso, i lea taimi, ma lea taimi. Lea rao lea ma whaitau atu al whaipu le tasi a whaipu. Lea ma te whiwhaso atu e Taeao nei, ia pasta. Ia whai o maua, ia ta whaitau whatasi ei. Ia, ua whetalai atu Iesu ia te ia. Wau nei le ala, male upumori, male ola. E le alu atu lava se tasi ile te ma pe a le ui mai i a te au. O le whai unga o le whaswhaitau lea, whai pulea, le wha mai. E le alu wa e lava se tasi ile te ma pe a le ui mai i a te au. E makua i mangingo le leia le whai unga o le whai pule e ono. O lunga. O lai tau tala i Iesu i upu ia. E tolu mea lai tau tala i Iesu. E tolu foi la mea ia upu. O lai whaatusa i upu ia tolu. Ia Iesu. Ona o le whetalainga le ma le saunoanga lea. O Iesu o upu ia na pa u mai fufonga o Iesu. I ona au so. Nea la i foi pule tasi le ma te fia. Foi le tatana noa to i Taeao ne. Awane e manatu whapea o le whaswaitau le po le IOANE sufa ale foi pue ono. O se upu foi lea, o se mau foi lea. Ua e whalongo so iei. Ia whaavanoa foi lea ia sina 5 minuti foi lea. Whaatanga lea nganga pa i o lea tua. So ani atu i lau whalongo. Whapenga foi mau. O le whaiupu lea. O le whaiupu mo tatou uma. O le whaswhaitau lea. O lea o lo whamanatu mai e Iesu se wheau tāua. Se wheau tāua. Mo le au peli. Ia, ma le au keusiano, ma le tino o keuiso. O lo whamanatu mai e Iesu. Ia, i upu i e toru. Whamai Iesu o au. Mua o le ala. Lua o le ola. Amen. Male upu moni. O ne o le ala upu moni male ola. Amen. O upu i e toru. O le represente upu i e toru. Ia Iesu. O Iesu ale na whetalai upu ia. O au nei o le ala. O au nei o le upumoni. O au nei o le ola. Ai whamele whai unga o le whaipu le ono.
Whai mai e le alua e lava se tasi i le tama. Pe a le ui mai i a te au e le waula. O ai kau ke ui ai i le tama. O Yesu. O lana winga o Yesu. O le whai tutoa le ai whea. I le tama pa ia. Por tātou o tua pa ia le a fio i le lofo ali i le langi. Tātou wawa aila i le whai tau lea. Ma upu ia a Yesu. O le makua i mangingo le lei o whitalenga ia Yesu. O lo whamanatu mai e ia oe. Ma ma ua mai tātou uma. E leo se kako au wala i le tama o le loku. E leo se tātou au wala i le tama se perfecta. E leo se tātou au wala i le tama se aposkolo. E leo se tātou au wala i le tama ia se kupu, se pale mia, se alii o se ainga, se makai. E leo whamatara mai i tusi. O tele o tangata i le taimini, walaku whamaopo le mea ka o le loku. O le mea le wa mafu ai, ona fete na i tangata, ona ua whamamapo ho le tangata le upu le ata o le loku. Ai leo ka ua mai le mau lea, whapea a meo o le lotu le tatou au wala le tama. O lona winga le ka mai i kasi ala ka ko wala le ka ko kama. Por tatou atua pa ia. Le a fio le langi. Nga o Yesu wa. O le ala le tau tala i Yesu i. O le ala ho i lea. Le fa mai Yesu. A fai e si o ko e fia muli mai a kea. A walangi ko e ususkai o ia ke ia. A ia amo e ia longo sa kauro. Ma muli mai ia kea. O le awalanga refina ngalo ia Yesu. Kau ke muli ai. Tātou te muli la i o ngaku langa au. O le ala o King Yesu. A le kau ke hoa. Lau whaatali mai Yesu le kuka makau o le kama. O King i langa. Nang sawaringa. Nga ui aku fea. Nga ui aku la wala le. O le ale mea na ui atu mai Yesu i le wala le. E rei savari i Yesu. Nga alu maamor sa kau. A whawhea kako. O whea le wala nga ke. Le mwakana waku fo ia nafi e wala e lua. O le awala wapiapi. Ma le awala watele. O le awala wapiapi e ko o kiki kanga kai ui ai. E kau waku la e manguia. A whea mai e ko e kiki ho ila tau la ko ke maua. A le ala watele e ko kele la ko e ui ai. E kau waku le malai. Mai le awala ne nga ui e Yesu. E le se awala wakele. O le awala nga amo o le sa kaulo. A le wha mai Yesu. Ai se si o kofia muli mai e kea. A wangi i koe usi skai o ia. Amoro sa kaulo nga pasta. Amoro sa kaulo nga malo. Nga lea. O lo muli mai le ia. O lo nga winga. O le ala le kau ke ui ei. O le kau ke muli kula nga ao Yesu ke iso. Malea. O le amoro sa kaulo nga kai. Ia so uma. Ale kele o kanga le ui i le ala le. E o e le insa kauru. Le saba wadi i le wala le insa kauru o amua. O le mea ngā refa mai Yesu. Aongi koe usu skai o ia oe. Amoro sa kauru nga muli mai le. O le mea le muli mai i. O le muli mai le uskai. O le ale le uskai le muli mai i o kua mo kako kua iska kai muli mai. O le saba wadi mai le insa kauru. Ale o nga Yesu. Amoro sa kauru. Ia so uma. Le au wala lea. Le tautala ia le e peru e iwa. Le au wala lea fai mai ea. E alu i ele fai tauranga sili once a year, every year. E alu ele fai tauranga sili. Ma le koko o mangu. E sau whaafiku i lunga o le akola au. E alula i ele fai tauranga sili e kasi kausanga. Nga o le fai kauranga sili. E alula e sau i ela le koko mangu i lunga o le akola au. Mea lele alofa tu no o le tu. O inga
e a fio I fuai le glory po le se kaina o le tua o ngala e mitai I lunga o mele ia ke rupi le fasanga I lunga o fo le rofa a refa mena fio ko pa ia le tua o I ma fa kasi anga lu I Yesu umalo lan me ngan mo Yesu I le wala le ngalu malonga ia lava koko Galan mele ka ko mawai leo ma fai o ka ko sauwhanga ku I le me sini o pa ia ona o le toto ta ua o le tato ali o Yesu Keriso mela le fa mai Yesu o le ala o le koko ai le nga anu mai Yesu o me sini o pa ia le ka kala fa mai o le ia pui pui le o makala le ala o sauwhanga ai ka ko uma ka ke ulu fale ku le me sini o pa ia le nga le kasi ka usanga nga alu le fai tau langa si le ala o maliu Yesu le nga alu e kasi ya makala lo le fa mai o le ia pui pui o lona tino o le me nga o I tino Yesu nga ma lepe kingo Yesu le ala o ka ko safanga ka ke ulu o ku me sili o pa ia ona o le toto ta ua o le tato wali I o Yesu Keriso ka ko ngofo na makilo kilo I mei e kolu ele ai ma se singa o fa se me fa pe mo o ma o maritino Keriso ma le o pa ia le soni o inga fa ia Yesu le ka kala I fa mai o le ala le o ka no mo ku le ala fe le ki e ui le ala le fa mai Yesu ke muri ku ma lo sa ka o ai le ke usus ka I o e usus ka I le po Yesu po e usus ka ia oi ma e alu le wala le so sa ka e alu le wala le ke kuskus lima tangata la e amo la ko sa ka lo ia so lea ele fai mo fie ele fai mo fie lo ka ko wala I tama ele fai mo fie le nga mali urta to I faolo Yesu ko iso le ala le inga ia ka ko mau ala haleluya ka mai o nei o le ala le ala kasi ale u inga Yesu ne me siling ono pa ia ngar fai ka no masili ia alu wai wansa ia ile ia se sim fai nga alu me siling pa ia nga o le fai tau langa sili ne ala wa fio mai Yesu le ka kala I fai mai o le ala haleluya le ai ma se si o ko sa o pe wa er kama pe ale ui mai la ia Yesu ai se le nga o Yesu le nga mo ui ui mala ka ui masa ka nga ui mala nga ui alu ye malonga koko pa ia inga ia safa nga ka ko le mele si no pa ia o e ta pena o e sa uni ia le ai ma se si o ka ko e alu el kama pe aka ko le ui a Yesu o ia ole fai koko kasi alu ka ko fai koko ai le tu pa ia nga olo nga alu Yesu Keriso ele o skanga ele o perfecta ele o se apostolo ele o skanga ka pa ia ai sea la ka ko uma o tangata sa kasi ale tangata e pa ia no koko ele se nga sala nga tato ali o Yesu Keriso ka ko uma le fa mai Roma tolu foi pelo sfun mar ko o sala tangata uma o le vi inga mai le tua o ka uma nga fanga nga mai pe so fu mai le manamortina ka ko uma ka ko nga sa le ala wo fa no Yesu o nei o le ala le o ka ngo mo ku le ele alwa ya se si kama pe ale ui mar ka le nga alu me si ni o pa ia malonga koko fa ka wai fa ka ko fa ka le ka le si a Cristo I ele na le ko nga me ka ke lo lungo le sa tau le nga kui le kafe mai le koko o mare vai o le ka o le kalesia
Tanga o inga i le iwi renga mai whai e whiwhingi. O whiwhingi o le aka o le ekalesia. Ai e su leo e lunga sa tau. Alwaku le whika marekau kui le ku kafe me le koko. Ekalesia hanga ke wiso. Le upa e lua. Le whai mai o lea, o le upu moni. O Yesu, o le upu moni. O Yesu, o le ala, le wa umanga ma kasoa. A le whai mai, le upu longa lua le, mai Yesu, o au, o le upu moni. A whalau kele la hele, e whaswai kaulia. O lo awala male, awala le ekalesia ke riso, i le tama, o Yesu. O le upu moni le kaukala i, le nga ke representing a Yesu. Kai pe o le ala. O le ala, o Yesu. O le upu moni, o Yesu. Pa mai ale mua le yoane. Pa mai sai le amatanga le upu. Langa rai whasamo o le loko. Tango hoi le whaitau le whapeutania. O le word. Amen. Aba ese la loko pi whamatana ngata le upu le loko hoi le atatou. Tatou lava ngana e whaftai tu ma matua na lato o mai le upu le. E kukusala loko ma le upu. Wala lango ava kua le whasamoa leo le upu. E whawhaingo fie a tātou umang kako malamalam. Wha mai sai le amatanga le upu. Amen. Sai le atua foi le upu. O le atua foi o le upu. Wha mai lola ia le vese se furu whare yoane le mua mua. Whai mai, ua, liu, tino, tangata, le upu. Amen. Oi, oi leo o liu tino tangata, o Yesu. A oi le kaukala i, o Yesu. O Yesu lao lea, o Yesu la upumoni. Hallelujah. E le ai a seisi upumongi i lalo lani, kasi ale upumongi. Nga o Yesu ke riso. O lona winga, o Yesu, ia, o ia o le upumoni, o ia lea, kau ke uia kua i kama. E leo se upo sesi kau ke uia kua i lea tuopa i. O Yesu ke riso. Ai sea, lenga mariu lunga satau. O ia lenga ka penga ia tongi ola. Mo anga sala, o anga sala, uma anga sala ka ko uma. Kau mua le upu le kau kala ia le kene se tolu fua i upu sepulu lima. O nganga i le folanga mua kamare o Yesu. Whanga o merfingi le tama, ngā kui mo momo lo. O lau whanga o, ngā ke kui mo momo i longa mori vai. Oi, le kau kala i Yesu. Oi le kau kala i upu ia, e leo se perfeka. E leo se apaskolo. E leo se kai e se lopu. Oi, o Yesu. O au, o le ala. O au, o le upu moni. O au, o le ora. E le alua e a se kasi. O le akau kala sinkiula. O longo winga, e le alua e oi. I le tamba, e le alua e au, i le tamba. E le alua e a pasta, i le tamba. Pe a kako uila se skaka. Nanga rea se mea skanga kang whai mor whautanga mo. E nga ki mai mo, mai maa ua. Makako uma martino ke wiso. O ai ka penga inga i whautanga. Yesu. E leo se kupu. E leo se perfeka. E leo se apaskolo. E leo se kai loku. E leo se ti akono se kulou. E leo se ao ao. E leo se whaife au se tulou le au whainga ruenga pa ia le tua. Le upo e wha malama mo tato o Yesu. Nefa mai ole upu moni. O Yesu are kauka. Ele kauka sisi. O ia. Ole upu moni moni. Nefa mai ole ola. Ieleli. Fai mai le yoane le ono fai po e fasu marfitu. Fai mai. E moni o le fatu tua mai ia Taeao. Ua ia te ia le ola. E se ane me wala inga e whakokua ia Yesu. Onga ore kaulanga ringa ka penga Yesu. Mo awang sala mo ka ko awang sala. Amen. Le alau ka ko whakokua ia. Ua tato tali tonu ia. O lono winga, le ua ia ka ko
le ola. Ole makua mangai ole vaenga muri dia. E moni ole whātutua mai I a Taeao ua I a te ia le ola e whaavavau. Ole mau ngā whai unganga ole mau. Ole Ioane le ono whai po e whasu man fitu. Ole Ioane se fulu fitu whai po e lua mane tolu. Pasta, e whainga e wheka ua mele Ioane se fulu fitu. Whai po e lua mane tolu pasta whaman moli. Ioane se fulu fitu whai po e lua mane tolu pasta. Se whai ta ua mai e lela uma ta whamalosi vi e le tua. Ia. A wawa e fua I mai a te ia le pule I tangata umalava. Ina ia avatu e ia le ola e whaavau ia te ilato umalava. Na e fua ina mai a te ia. Whai po tolu. O le ola e whaavau fo I le nei. Ia lato I loa o ele atua moni e to tasi. Atoa male na e au ina mai. O ke riso lea. Wai le koe menseni Yesu I mbambia. Au Yesu le tau tala I. Le one le sufa, fai pu le ono. Are koe menseni I. Fai mai o le ola e whaavavau fo I le nei. Ia tātou I loa, le atua moni e toa tasi, le kamare. Le kamare kau ki fia ho iai. Wai le kau ki fia ho iai. O le tama, e le aia la se ui mai sisi mea. A whai ke ui mai sisi mea ke le ui mai whai kua. O le ngā ui le ngor mea. Pe ke ui, o le ngō ainga ke ui mai ei. O le ungar mea ngā, wai hawhi e sao kama. Ke sao e ka milu I lalo I. Ai ke le mwhai o ngā e alu ka mare whakani mai lunga I. Le alai mention mai I le Ioane le sifuru fitu. Pa mai a o le ola fo I le nei e whaavavau. Ia lato I loa le atua moni e toa tasi. Le kamare le mention e Yesu I fo I pule ono. E le alua e lava se tasi I le tamba. Pe a le ui mai ia ai. Ui mai e Yesu. O ko vai e. O lona winga. O le kako ua au wala I le tamba. Male a kua pa ia. E kasia ngā oai. Ngā o le akari I o le atua. Amene. E leo se loku. Se I kulou nge ka hea mani I tu waso. Ai a tato malama le le a fionga pa ia le atua. Nel me la kako pole I fua mo kako kuskusilima ko I lesi e kalesia. Malū e pea oe mai tato. I le meua o ina ai oe. Ka ofi lo whatoto. Ka ofi le Yesu ngā hua e loa. O ia o le ala, o ia o le upumoni, o ia o le ola. Le kaupalai. O le ola e whaavavau fo I le nei. Ina ia lato I loa, kako uma. Le atua moni e koa kasi kamarea. Le wha mai Yesu e uia kuia ia, ngai alu le kama. Whai unga le mau. Wha mai male na au wina mai. Lai mention uma le tama. Malonga kari I. Amen. Le ona fo linga I whaavau ina I o tō loa le atua moni e tō tasi o kamarea. Male na au wina mai o Yesu Keriso. Wai le koe mention I Yesu Keriso I. Aisea. Langa o I o le ola. Le ola le whamei le fionga pa ia le tua whamei whaaringa. Whaaringa le e sifuru walu. Whaaringa mua. Whai upu la sifuru walu. Whamei o le ola nei lava. O le ola nei lava. O la e ola. Ia. Ie su whawhenga I loa. Le whakaukana mei le fionga pa ia le tua. Ale a fio le ku ka makau o ka mari ke mini. Le ka ki whakarikari ke mea fio mai. Le wha mai I. Wha mai. I le whaninga le mo foi pasifulu. Wha mai. O le ola nei lava. O ko wahir ka kua. O la ola. Jesus is alive. And well in heaven. Pa melolo sa ur fasifaka. Pa mai. Sa o woti. Sa oki.
Wow. E pe kau le mau. Fa uta foi o te ola e fa vavau. Sa oti fa uta o te ola e fa vavau. Ai sea wa foi le ngamali. Makangu mia, makoi ku mai le askolu. Le ala wa fio le langi le langi. Ai vai le mau le fa linga mo foi pe skulu wa. Ora. Sauki. Ale fa mai le foi upoa. Fa mai fa auto foi o te ola e fa vau lava. Amen. Ole lo po le koe fa umai. Ole amen o Yesu. Ia lele. Kasi nga ingoa lilo o Yesu le kongo le fiong pa ia le tua. Amen means Jesus. Vai lo koe fa iwa. Pafia ole ola. Mai lola ia. Ole o ia te au foi. Mai mo IOANE tau koe fa fululua. Ole o ia te au le. Ole o ia te ia. Mo IOANE tau koe fa foi pusulua. Ole o ia te ia le alo. Ole o ia te ia le alo. Ole o ia te ia Yesu Keriso. Le maule ole o ia te ia le alo. O ia te ia le ola. Fai o ia te o Keriso Yesu le kau kala i. Ile yone ne sufafo upe ono. O longa winga ngai ake o le ola. Ngai ake o le ola. Ai sea le anga ngai ake o ia. Ia Yesu. Ai fa mai fa i ngora mau. Ole ele o ia te ia le alo. Ole ele o ia te ia le alo. Ole ele o ia te ia Yesu. Ele o ia ke ia la le ola. Amen. Pe ala tala le ngaula mai ia pasta ia. Ala ngale malo ia ele au le coaching ala ngale ia ke au ia. Ia le tu. Just the same as this. Fai ele o ia ke au le alo. Ele o ia ke au Yesu. Ele o ia ke au la le ola. Le ola le. Le ola le fa vau. O le ola fa vau. O lo i loa le o le kua mongi e kua kasi. O fe kei loa. Ele o langi kei loa le rangi. Ele fa pe whakarikari se e oki ia. Ia ngai alu pongi sāne. Ele loko fe me ke enda api e. O lalo ngei e whanga ele ngei. Le mea ngai ke ngarua e ima e au ngai ma e loku oi. Ia e loa. O ngai ke loa mai malama. O ngai ake oe. Le mea ka o le atua mongi e kua kasi. Ma le na auina mai. O Yesu Keriso. Amen. Ia ole ola le. Ole o ia te ia le alo. Po le o ia te ia Yesu. O laia ke ia le ola le. Ai fai o tangata ele o ia ke ia Yesu po le alo. Ele o ia ke ia ho le ola le. Le ola le kaukala i Yesu i upu i e ko. O a unei o le ala upu moni. Ma le ola. Ia o se whamalosi le mo o Taeao nei. Anga le atu le anga o le tua ia. Toa atu i lau whina ngalo malo mawhawhau. Ia se mawha soa nei Taeao. Leo ia maua se ato toa. Anga le le atua malona nganga pa ia. Ia fisosoa ni atu. Ina ia whamara malama ina pēr i tātou. E ala ina na upu. Ia a o tātou iai nei la rorangi le tu mau. Ia mara tātou wholanua whale nganga. Ia tu ina atu la vanoa nei la pasta. Amen. Ia, aftaila 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚛 mo le aso ni Taeao. Ia, whamalo atu le tātou ainga le lava pale. Ia, ma le onsai mai foi. Ia, ai e tāua le tāoso tātou tangata. Ia, i tātou saulinga ma le tātou whalanua. Ia, i le upo le tua. Le anga e kasi le upu mongi. Ua nao le upo le tua. Ia, ai tulou al tātou ainga. Ona o le ai ia le uso lo i lungo le tātou pokalami. Ia o te iloa fo i o se taimi leile wa mai le tua e whaasoa tuai. Ona o te leo taimi. Ia anga i mai lava le uso lea. Ia ai le se tala. E le tali atu.
pe ana fa so so telo time ia ele fina wina nei o nanga le upo le tua ele o se poto se tangata ele o se malosi o se tangata ia matou te fai ele nga luenga ai ole nano ta ingo le loto ia ole au pa ia ma le au ke visiano ina ia awan ita iseina ia ole sunga ia Spencer ta ala ia sa ole lei ole mafuanga le nana mafu ai ona mua whanau mai le whaola lua sa wha manuia ina Yesu tolu sa baptiso ina fo Yesu sa Malū ai ua toi tu o le fesili la sa papatiso ina la o lua ina ua lua le liu i le nā lotu amene ia pe on fai atu ele tali le au unanga ma lie a whinoa le whinangalo ai a whai o i nei au kilani po o nei Aotearoa o le address al tato o unanga o le 5 Maleonu Taeao Road Mangeli ia i nei au kilani ina e su mai le whai stato tala ia mtato tala no lei ia ai ele mwhai on tali atu ilunga tato pokalami ia e tusa ma le ia o mafua i se ai tele lotu i lalangi a whai ele o se lotu o le ala le mea ua mai maua i fuolua taimi e tala noa ai le tuspa ia e tasi lava le kalesia moni lunga o le funga ele ele ia o nao le kalesia Yesu Keriso le upa ia o aso i ngata ai ia malo whaftai ia ele aise angasala ele angasala se pepe pe afa nau mai sole toi oe sue ia ia le tua ele afaina tala lava le no ia e mai lo fina ngalo ia e pe ona tala no atu e tasi ale moni tato fa longo le upo le to le Taeao ma ke le liu se lotu ma te le liu stal tonunga tu lo e tasi le moni tasi le ala ia ona o Yesu Keriso ia a fai fo ia te le oine ia wala au mai tato tala no le tato fa so ia e mana o mia e la sunga salamo tu lo le anga ele o se lotu ele o stal tonunga malia io le mele le tinu le anga o toma le fasili Yesu o fea la Malū ia au fea fo le ala le amako bo mele o Yesu o ke le fa ali atu se ala ia te auto wa o nei o le ala o ke le o foi o ko se upu mongi ai se ala nga o le upu moni ni era tu ia pastai pasta Pele pe ole mele tate fa so to i te lo taimi ole au na ele fina ule au na mai nei fes le anga le tala le fio pa ia le tua ele fina au na le tua ia ole fa longo fo i le uso le ai fa mangalo tu le uso fa mangalo tu le uso fo i tu sa mana fisili ma mai le taimi sese ia o le taimi o le folo le upo le atua ia le whaalawe mai mana fesili o le mea mua e le i sau Yesu ka la ise e kalesia na sau Yesu o le mangulau ki e Yesu o le malo le rangi o le malo lona tama ai le sau Yesu ka la ise o le kalesia fo i Yesu Keriso pe o me nga fa mele uso le kalesia moni longo winga la e rife fo ile tetonunga ma le loko nga nga lu e le uso ai tato wa ile le fiongo pa ia le tua o le kalesia moni le kau kala ile fiongo pa ia le tua le kau kala le tusi o Efeso o le kalesia ele ai songa ila ele ai songa mangumi mumi ele ai songa ponga o le kalesia nga o le fa mama ele kai o ke mi mama o le me le fa mama o le fa mama le vai male upu ai le fu singo e fa pe o kulousa mo mala u fa fonga ni tu la le so wala no to fa ye tu pasta vuile ia ono si so vuile e la wa u falongo foi le pe o la le fifi foi le uso foi le pe o la a quente mai foi le ia ka ua
ia ale tate fai atu foi le ma ke le finga ma ke le finga o le finga o ngale tu finga po ia sa o fe le ia ma fa ma singo le stangata a fai o si le fie le uso ia moni ma fa ma ongi le kale sia ke viso la ia Malū ia go for it alua o tala ile me o si le fie ma ia o te foi le mo pe o le o turn around foi le uso ma fa me ia mas fisi ia ke una mala o ia mai tavu le ia le o kusi mele lima o le uso ia ka na fa ma singo ka ia a por ala me a Yesu la fai o le kalesia ke wis o la fa ma singo mai la ka ia o le me a Yesu la fai pe o le tu la o le fa Malū o le uso le moni fa ma ongi a fa pe le kala le ni sila pe ke la ka mai ni mangele le ia na tala no mai le tua pe fa e la to fa ma le fa to tanga ia te o le uso te vili mai kua ia ka kan ole me ole mata upo e fa ngo so ala pu le ku ia o le kongi fa ma mai luma fa pe me le mai mo mai ma Malū se ta to no pe o le ko e fa so aku le o ke le I ka le uso le anga ole fatu o Yesu malanga kala inga ole rofa amen ole alofa ole alofa nga ako e pula fo ele saula Yesu ka kala pula fo na sawe whakamu pe ai Mateo 5 fo ipo fiku o Yesu ale o ke sau kala pula fo o sau whakamu le akasi ale ole alofa sau ar kula fo ku I ele aisea langa pa ia a fai tau le Roma fitu fa ipo sfulu wa sa war kula fongo kui langa pa ia kom masa ta wa anga fa le a ngai Yesu kula fongo o longo winga wa violate Yesu le upo le kua po wa violate Yesu langa ia lava u amen o Yesu o le kua kingo ele mfailang ko ngofo ia le Yesu ma ko violate langa upu langa ka umai nga ele nga ka wo pepelo ia ele o ia fo ila se tu pe o tu langa le fa Malū ko ele uso ko ele ole mai o silva pe mo ia a fai o si de fil se me mang Malū o sia nga amen fai mo sia nga mo Malū le tu ia e ka ke le finga la o kala nga le fiong pa ia le tu le finga o nga le tu fa pe nga fo ngi po kalam fi nga lu fa kasi ole atola au ma nga lu nga le tu e ka so fa kasi fa pe nga ia finga lo le tu o le ka ke ki nga le ka ke build up the kingdom ia le ka ke le fa o no se lo le nga lo ko le messenger le message o le message o le Malū ole church o le messenger o me ala le a church ka ko fai o ka ko ave o le message le o le Malū o le ku ia pe sia o le ko fa so aku foi le uso ia malang sili foi ngi ku la leso mana fa ro pas ia le na fa pena tu suma tala pe hosta mi sumai ia tato no o tato mo fa no le tu ia amen ai o leo na ele fina la le tono lu po le tu ele fina o na le tu amen ai o le mana ia o le tusi nei aso le tinu le anga o toma to tasi le anga masalo salo le tali ton mai toma le li ma to te le lo le me te maliu atu ia ma to te mafai fa pe feo na i lo le ala mai lo le Yesu o te le fa sino atu ia te o to le ala aisha le anga o le ala ui mai follow mai amo lo sa tau muli mai amen male pu moni ele ala si mongi la langi ngal kasial moni boa ma Yesu ma ko fo pu mori pasta ele o se pu mongi le se pu se loku o le upu Malū kai ke mo le Mateo sfutolu fo ipo e sfulu iwa
le ka fai ka o so o o le upu o le malo ia le tua ia le se upu se lo o le upu le ave le messenger ia o le upu o le malo le ia le tua le o male male kalesia ia male kalesia praise the Lord fa mai la le matai le suma tolu fa po suma le iwa ai se fa longo le upu o le malo le tua e lo fa mai tala tu spa ia le upu ale kalesia le upu ale vaenga lea le upu ale kanga so matai so tolu fa po suma le iwa ai se le la ngona le upu o le malo le tua un sawa i leo le anga ua fau le mea Malū ina i lo loto o ma o loto praise the Lord me ngale so sonia to i fo kalami tali tonu le mea wa ina i oi ke visiano le au pa ia le au fa tua amen tali tonu le mea wa ina i oi ele ko e fa sea ka ko ingisi mea mea Yesu toma o nei o le ala o ke le fa singo ke o ko se siala o nei o le upumoni o nei o le ola la ngal kala le ka malong fa Yesu la fa la ya lu la fa fe se ala la mako wo o fe se me ala mako kali kongu ai mele ke alu ia o fe ole a fa fe mo ko o la Yesu a se la fe po fito mai la mai fe mai o sa o le ska mako Filipo mai o fe mai Filipo le ali ia e whailo mailita mai a te mātou o na ngata i leo mātou manao. O whetalai atu Yesu, Filipoi, ua loa lava o na ou iai a te autou. Ai te le i loa ea. O leo wa ai mai a te au, ua wa ai o ia ile ta maa. Pese a foi e te whai mai ai, whailo mailita mai a te mātou. E te le tali tonu ea. O au o i to tonu o le ta maa. praise the Lord o le tama foi o i to tonu ia te au. O upu o te tautala toi ati autou, o te le tautala fua na o au. A o le tama o lo nofo i to tonu ia te au. O ia lava na te whaia ia ngaluenga. E ele mangingo o fionga le atua. amen Ele o se upu o se tangata. Ele o se upu o se kalesia. O le upu o le malo le atua. E se sila foi la le Ioane suma le fitu e po e luma le tolu le ngā watu mo tātou. A wai fua i mai a te ia le pule i tangata umalawa. Ina ia watu e ia le ola e whaavau ia te ilato uma. Ia te ilato umalawa. Na e fua ina mai a te ia o le ola e whaavau fo ile nei. Ia lato i loa o ele atua moni e tōtas. A toa male wa e a wina mai. oh Yesu ke biso amen Ia viele atua le ni Taeao. praise the Lord Ma Yesu o nei o le ala. Upu moni. Maleola. Ele kai anga male kalesia Yesu. Tulou ele o le loku lo ke loku ai. Ele o le loku ngai ke loku ai. A o ile kalesia. O tātou. O ele ngai ke mai mo mai mama ua le Malū e atu nei Taeao. O le kalesia ngai Yesu. O le kalesia ele iso na ila. Ele iso na pona. ma le te whaiti o mai Ele iso na manu munungi. Ia. Whamonia le tu e atu nei Taeao samo. Ia atu natu le tamaya le tinu. Ia e te. Kai uina le tapo kalame nei Taeao. wa tai masalo le whangata mai i tamata upu au le le tapapoi ma vai foi le pola motu tua pa penar so i fuanga nei ia wa to tele ele au famsino ma le au kuskusini ia ai le ia dato ma fa i upu le tua ia e famsino i fo lava o ia ke oi awongi e famsino atu le stangata ina nei te ua famsino ina oi famsino era ka ia Amen. Mai po Yesu le oli fo inga me marfinge we mala koma fe tu Yesu ia falo mo fa si o ko le sia nga sa in ka ole ko mo finge ia pe o sia ka le ka u fa pe na nga le ia se perfect ino mo le ko ka ko uma o tanga ta sa ia o ka ko le ka le sia le fa ma
ia le nei lava ia o le vai fo na po tangata ia Hallelujah. ia aua le tusi lima ma whapea mai le ko kako o ngare tua a whai fu ngei la le kako whapea la kako Malū inga sea nganga mo le Malū le tu le kako whinga ia ma kako waipo i sao ia ka manguia ku le tua ia ki oi le uso ia le umanga whaelo aku ai se me te ia mari mai nanga makele lor me ki a fio ai mari mai kako eva ma kako share ia na mala mai le me ia ala so mai le nga pa ia le tua ia o termine ia o le fa mai ai ia tato Paul Kalam nei Taeao ia o le fai wina tato set talo ia ona tato malo ai le nei tu la aso tato talo Hallelujah. ia vai le tua lo mato tama ua mai nei le nga luenga o ona oi ma ua lava ua na on tangata mate vai mate le ilo se mea le ai se poto ma se atamai o le tangata le anga o le poto le larolangi nei o le vale le ai o luma lo mato tua ai mato te whalango lango ta mai le tu aso nei lo nganga pa ia wha malama tini mai la upu i o mato loto o nganga ma fau ta ma ai foi se uso se tasi o silingia la o fionga lele ia lo mato tua e leo i ma ua ni famasino o oe te famasino nganga pa ia ngalue atu i le nganga o le uso lea ina ia whapupula o na mata whale nganga ma ia maua i mato le ngā lulue whatasi ina ia mato wati a elo malo i laro nei ta ma whamanuia le tino keriso nei tu lao le aso whamanuia le aupa ia lau e ka le sia kerisiano ina nei tu lao mato tua ia whamanuia foi le sunga ia pasta Mike ma nei o unanga whamanuia sunga le whawhiangainga malona whale tua ma nei e ka le sia e ona le nei maota ia whapenao na whaalua loa nganga whamanuia le whaingaruanga pa ia le tua mo lato whale tua i so se tō vine ina nei lava i tu aso lo mātou atua. Se upu ua mātou tala iei ua le tusa malau whaafonga whamangalo mai i mā ua o auna. Ta mā whamanuia nei atunu o mātou nonofo mau mawai. Whamanuia si o mātou atunu pele o Samoa. E susu e lava o mātou whamalama mawai atu i a Samoa. Mātou te tuku i le te talo mo se manuia o si o mātou atunu. Mai se tamai tai pale mia ma le whainga malo. Ta mā talo mo le file mu o Yerusalema ma Israelu nei lava i tu aso. Le file mu le lalurangi umano mātou atua awa e tū lau pule e ao lau pule e tū tasi lau pule i le langi ma le lalurangi ma la loifo le lalurangi nei. Awa o mea umalava o lai e ova ia lo mātou atua. Ia i watu o mea umai lau fio le nei lava i tu aso. Ina ia vi ia ma vi ia i oe whaavau tu mau pere whatau wa ia i ma ua o ona. I lau ngoi Yesu o ma taru wa lau tu ine. Amen. Amen. Ia. E tonu lewa whangata mai i tatou Paul Kalam me netu lau reaso ia malo le on sai. Malo le whapalpale wa whai si umi whai tatou Paul Kalam e ona o sili foi le uso pe na silingia le Paul Kalam le tu la aso ia fa manuia tu le uso ia na le atu ia le tua malona nga pa ia ina ia fa malama pe tato umai ina na ina ia maua e tato le fealo fani moni mai lo tato wali o Yesu Kristo ia mai ate nei le tinu malo folu pa pe foi sunga ia pasta mai si nei o nga ma te fato fa sa o nei tu la aso faço for so mai ia fina u le tawa lelei le tawa uatau lo tato atua e au mai tato
Leona le mana e manu malo Ele oi tatou e manu malo Beita I e manu